ni danje kabisa. Cyakoye we. Ugize ngo iki? Uyu munsi nazengurutse imisozi yose nabuze cyane ndi burara. Umaze kubyimba? Na kabisa dukoze. Uwose byose byagiye mu cyaro. Funka! Nagiye imisozi yose nahetu. Menya byaratashye mu ntara. Yesu! Ya papa. Ya mbasha. Mbasha. What? Abatera mwako ntibabara kira kirambazi. Kandi ngo wasanga cisharanye mu bindi kiri kunyinyira cyonyine. Kiragira ngo kitampa. Ariko sha urimo urashaka iki sha? Yesu! Kanzunyihere wasanga wicaranye mu bindi. Akira se gisazi. Saza. Wa papa. Neza se. Nta gitima kibitu. Yesu! Cyangwa nta cyana wandushara. Funka! Ushaka kwenyense burasa. Yesu we. Umunsi urashize nta cyana ndafatisha. Bana n'ibiraya hano. Nabi wowe. Umaze kubyimba? Ndangira rwose. Waba urwanyeho. Usikubivuze ngahita ngira ubushyuhe. Yesu we. Sha wowe. Ndabona nutamubona uri bupe. What? Gaho nyine ndangira. Funka! Mukuye hose man. Yego man. Sha ndabona waraburije. Shabyihorera wa mugabo. Sha muboneye mayonnaise. Yesu! Apo fatirana rero. Kibonye sha. Mungu yaransifuye abana ndi umumotari. Yesu! Nese kunyitegeza bite byawe? Wabura kuba umumotari gute Mva mani je ntabwo nkunda umuntu nkora mu buzima bwanjye. Wowe iki? Urabona ubwo bwa mbere bonye utangiye kunyikoreshwaho? umeze ute? Oya wimbaza komeza nagushinzwe. Amakuru. Ni meza uko yabona nyine. Urambona ute? Cyane kubona neza kabisa. Urashaka iki? Shaka Nimero. Ndashaka nimero Jya kuri service center cyangwa ujye kuri headquarter. Iki gikobwa koko. Umva. Nta nimero nguhaye. Nta zina nkubwiye. Unandeke ntuzige kuntekereza kumva kandi ndanakwiyamye. Uri kumva? Ndakwiyamye mu buzima. Unyibagire ko kwega rya mama wawe. Uri kumva? Kandi bye. Pepe wacha ko kwihangana. Vugisha bwa nyuma basi vugisha. Ihangana rwose. Uzi ko nari mbikeneye. Wa mama yirwe yanyu. Basi tugura nimero. Bayihangana sisi. Wakihanganye ko. Warose nawe burinda bucya koko. Siko ni ndawe yisabika kwima. Urabona irangegera w'umukobwa. Yesu! Sha. Umunsi nkweyeho koko. What? Simbyumva. Nidanje. Sha, kanje gushakira hano. Cyo ntago mu buronyura. Ndamutahana. Gakira ndamutahana. Umunsi nakiyemeje. Kandi wasanga gifite umubindi kiri kunyunyuma. Abatera umwako ntabwo babura. Banga kira kirimo kiranyabiza kimbaza ikiburiya kirimo kirambaza iki. Imana ikutsifura urabona ko nkwaye moto. Gutwara gute ni ibintu wikoreye. Ibyo ari ibintu birenze ko mwagiye mureka. Uratweri arakurikoreye wa mukobwa.